indamukanyo bavuze ngo uraturamukiriza bene data nimuzakire. Twamaze gusenga Imana, twamaze no kumva ubuhanuzi butari buke mu ndirimbo z'abaririmbyi. Daniyeli rero arerekwa ntiyabose sinzozi yareretswe yerekwa Mikaheli umukuru w'ingabo zo mu ijuru, umumarayika azohaguruka kandi ngo niwahagarikiye ubwoko bw'Imana. Yesu ashimwe. Basomye ngo icyo gihe hazoba amarushwa atigeze kubaho kuva amahanga yose akibaho kugeza icyo gihe. Yesu ashimwe. Nsomye kumva hazobaho amagorwa cyangwa amarushwa atigeze kubaho. Nja numva ko ari ibintu bikomeye kuko tumaze guca muri byinshi by'amagorwa tukazigama n'ubuntu bw'Imana. Hanyuma umuntu azokira n'umuntu yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru, igitabo cy'ubugingo. Umuririmbyi yanditse ngo mbega izina ryanje iri mu gitabo, mu gitabo waranditse. Muraze muribaza umwe wese ku ruhande rwiwe ku izina ryiwe riri mu gitabo. Kugira ngo ntarorere izina ryiwe ritari mu gitabo, kuko bihindutse hazoba amagorwa atigeze kubaho kuva amahanga yose abaho. Hanyuma n'usomye ibyo yabonye icyo gihe Daniyeli abona ngo benshi bo mu basinziriye mu ivu hasi, atari abantu bagiye umuntu bakabitahura bavuga ngo umuntu apfuye biba birenze. Abandi babaciye imigani abakera ngo agapfuye kabazwa ivu. Abo bana ba kera batazi ko inyuma y'urupfu hari ubundi bugingo. Yesu ashimwe. Ariko kubabyizeye Daniyeli yarabibonye ngo abona basinziriye mu ivu hasi barikanguye. Muribuka Ezekiyeli yeretswe ikiyaya kirimo amagufa yumiye. Ijambo ry'Uhoraho ryamubajije riti Ezekiyeli, mbega aya magufa yoshobora gusubira kuba mazima? Aca avuga ati ni wewe wobimenya. Gutyo n'ibanga ry'Imana nta wundi muntu yobimenya. Daniyeli abona ngo barikanga, ariko bikangurira mu migwi ibiri. Bamwe bikangurira ubugingo budashira,
imigwi n'ibiri abagabo n'abagore si ibi abahungu baca baja mu bagabo abakobwa bakaja mu bagore ni ibi abagororotsi n'abanyabyaha ni ibi ntabwo ugira gatatu uza kuboneka. Yesu ashimwe. Undi muntu atubaza ikibazo kigoye womeka kiragoye mugabo kitagoye atubwira ati kukimuranza kugera i Bujumbura hari amakorosi angahe ati icyo ni ikibazo ndababajije kugira ngo munyishure ncanza kuyumvira mpereye mu Kamenge kugera mu Gikoma n'amakorosi aya kugera i Mageyo nza gutakaza umutwe muri ibi ntije nongera ati ngo ndakuhera ati muraronse gusa kandi abo twari kumwe nta n'uwagera ati tuti turananiwe none kugufi y'imyuri ati amakorosi nabi uti murabona kumbura amakorosi nabi atumana babwirira basobanura ni korosi ry'iburyo n'iry'ibubafu rukirinda bakati tuba turatsinda turareba n'ibibi Daniyeli abona bamwe bikanguriye ubugingo budashira abandi bikangurira kumaramara no guteterwa kw'ibihe bitazoshira n'imigwi ibiri gusa. Yanditse hano abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanire ry'ijuru. Ababimenye neza basengera muri Mpwemu bakongera bagasengera mu bwenge. Abaririmbyi bakaririmbira muri Mpwemu bakongera bakaririmbisha ubwenge. Yesu nashimwe. Bakiyumvira abihanye bakaba bakristo bagaca bashyiramo ubwenge kuko ahandi Pawulo yavuze yari yandikiye Abanyefeso arababwira ati mwirinde uburyo mugende nk'abanyabwenge ntimugende nk'imburabwenge mugure uburyo bw'ubugwiza kuko iminsi ari mibi. Avuga rero ngo bagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanire ry'ijuru ngo mbere n'abashikanye benshi ku kugororoka. Umuririmbyi wo mu ndirimbo z'ikirundi yavuze ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ntiwigungane ibyo yagukoreye, babwire ko umukiza wawe ari uwawe, basengere nk'uko nagusengera. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hariho umuntu nzi n'inzuki umupentekoti kuko abakizwa bari mu migo myinshi. Nasanzeho abantu babiri bariko barayaga nje ndatahura ko bagomba ko ndabyumva. Abakizwa benshi ubu basigaye banywa inzoga. Anje nje nabwira ko nabyumvise ndi mugabo atari
gukizwa kw'abapentekote. Umwe wo muri bo acambwira ati no mu bapentekote hariho abiyomeka, ibyo none urabihakana? nja ndamubwira nti bizi Imana, mugabo boba barabahunga. Yesu ashimwe. Umuntu yakiriye agakiza, umutwaro akwiye kugira ni ukugira ngo atamenyesha ako gakiza yakiriye n'abandi bantu babana babimenye, bamenye ko yakiriye agakiza. Abo bikorana ku kazi babimenye, kuri ako kazi bamenye bati harimo umuntu yakiriye agakiza, atiba, atabesha, adatukana. Ezekiyeli Imana yamubariye iti genda ndagutumye hariya muri bajya abantu, muvuge ururimi rumwe, mwumvikana biwanyu. Genda ubabwire uti uku ni guhora hagize, bo byumva batotumva bazomenya ko uwavugishwa n'Imana yabaye hagati muri bo. Kugira ngo bigende neza, umuntu wese yakiriye agakiza akwiye kwerekana itandukaniro ryawe n'abantu, kugira ngo agakiza yakiriye bimenyekane ko hari uwakiriye agakiza k'ukuri. Mvuze agakiza k'ukuri, hariho abatwitiranije ukamenga nibo, mugabo witegereje cyangwa ukabumviriza ugasanga hari icyo bahagije. Yesu yavuze ko muzobamenyera ku byo umunsi umwe manutse mvuye mu Bukeye nji Bujumbura mu masengesho, nurira muri Iyasi, yari umuntu ariko aravuga ubutumwa cyane n'icyo yakigana, aravuga kuva mu Bukeye kugera i Mageni. Nta wundi muntu n'umwe yari bwavuga irindi jambo nari atari. Hanyuma tugeze i Mageni, umuntu umwe w'umusirikare, ujya hariho abantu b'umusirikare, aravuga uwo muhimbiri ngo kuva mu Kayanza watumije watamwungu umwe wari karavuga ngo urabona. Uno yari karavuga ngo uri umuhimbiri nawe. Yari yicaye hambavu yanjye, kandi avuze ibyo yaciye yumva ko akoshije acaraho. Hanyuma rero nja ndamubwira Bukeye, wari wavuze neza kuva mu Kayanza, kuko ugiye yavuze ngo kuva mu Kayanza umuntu wari kuravuga. Ubu tugeze ahantu bita i Mageni, je ninjiye mu Bukeye. Wari wavuze neza, mugabo icyo wavuze byose kuva mu Kayanza kugeza i Mageni, tugeze byose urabifitishije iryo jambo mushubije, ni ukuvuga byose bibaye ucazi. Ndamubaza none wewe uri umukizwa wawe, ngo ni umupantekote mushasha. Ndamubwira ibyo wakoze ntihari bwagere kubivuga. Usanga umupantekote mushasha, uri mushasha ko njyaga kubwira ni naho ari nkaje naho yopfa hasi akangurutse igobo navuze kuva mu Kayanza kugera i Mageni, noca ndamubwira ni Imana neza ntajya n'ibyo wakubwiye. Urashobora kwakira agakiza ugaca no mu mageragezwa, ugaca no mu bintu bigoye,
adufashe. Hanyuma rero Daniyeli yabonye ico gihe yavuze benshi bazotungana, bezwe bavuguti mugabo kuko igihe ari kibi, kuko igihe kimeze uko kimeze, mu bantu b'abanyakiri nta n'umwe bazobutanga, nta n'umwe mu banyakiri azobumenya. Mugabo bagize ubwenge naho igihe cyose ayangana, abagize ubwenge bashobora kwiyumvira bati iki gihe naho kimeze kirashobora guhinduka umwanya n'umwanya, ibyo batabimenya. Hanyuma gihindutse baca bavuga bati igihe kirahindutse, dutegerezwa guhagarara neza tukaguma uko twari tumeze. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Ngomba ndababwire uko Yohana nawe yavuze isi uko imeze, iyi si turiko uko imeze. Turabe muri iki gitabo cya mbere Yohana yanditse. Igice cya mbere Yohana yanditse mu gice kigira kabiri. Murako yabwiye abagize ubwenge rero n'ababitahuye bakamenya ko iyi si ubundi munsi izopfaho, ireka izopfaho, naho mubitekeranye cyangwa naho kubyemera, iherezo izopfaho. Yavuze ngo ni 2:15, ntimugakunde isi canke ibiri mu isi. Umuntu ntiyakunda isi, ugukunda Data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo bitanduka kuri Data wa twese, ariko byaguruka mu isi. Kandi isi iriko irashirana n'ibyifuzo byayo, ariko ukora iby'Imana igomba we yamaho ibihe bidashira. Imana ishimwe. Yavuze ngo ntimugakunde isi. Burya umuntu yakiriye ijambo ry'Imana acamera nk'umuntu avuye mu isi. Umuririmbyi wo muri izi ndirimbo z'ikirundi mu ndirimbo y'114 yavuze ngo ndi kumwe na Yesu mba ndi mu ijuru, ndi kumwe na Yesu mba ndi mu ijuru. Kuko umuntu ari kumwe na Yesu aba yarapfuye mu isi mu buryo bwo kwakira Kristo Yesu. Yavuze rero ikiri mu isi
bijya gutsitaza ujya abantu benshi baratsitarira mu mazi hajya ibyifuzo by'umubiri bitangurira mu mazi amaso rimwe arabishima ibindi akabigaya amaso y'umuntu atarakizwa arafise ingene anegura abantu urya n'umuntu urya nawe ngo ni mwiza nawe umuntu yakiriye Yesu ivyo ntabita ku mwanya nta mwanya ibyo nta mwanya byo kuraba abantu ngo bajya ni beza cyangwa bajya ni babi oya umuntu mubi gusa umunyabyaha kubera ko yiba kubera ko yica kubera ko asambana kubera ko akora ibibi byose uwo ni mubi kuko ni umunyabyaha ariko umuntu yakiriye Kristo Yesu uko ari kose Yesu ashimwe uko ari kose ni mwiza imbere y'Imana uko ari mu shusho y'Imana. Yesu rero yavuze ngo ijisho ryawe ry'iburyo niryagutsitaza urinogore uritekure vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo budashira upfuye ijisho ryawe rimwe hako umubiri wawe wose uzotabwa muri Gedomu kandi mu gikono cawe ukuboko kwawe nipagusitaza uguki gute vyo kubera vyiza kwinjira ubwami bwo mw'ijuru ucitse ukuboko gusumba kwinjira mu muriro wa Gehinomu ufise amaboko yose. Amaso siyakora mu mufuko ngo yiwe mu mufuko hakoranye ukuboko undi muze ndibwira ngo jewe ngo nta muntu yonyiba nariwe rero kuruza ziri Bujumbura babwiye bati Bujumbura rero bariba agenda neza ayoze ntabwo hanyuma nje aca nguma niyegereza akakobwa narabonye ubuhinga bw'abasumba akaza akakora ngaha hanyuma ukacugira arabonye aho umutima wawe uri bagaca kureka bakakurebera mukeye. Yesu ashimwe. Hanyuma rero babonye hanyuma ntimunegereze ukuboko gutya natinyaga kandi nta n'amafaranga nari mfise aho hantu hariyo karangamuntu kuko nari nzi umuntu bamwibye karangamuntu iyo bakamubaza bagasanga adafise karangamuntu n'ubiri ngaha n'ugariye ngaha. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Bakaba bibaza ngo harimo amahera njava hari isoko yahiye i Bujumbura hariya nje nshikaninjira mu modoka twari tuzifatira hamwe bwagiriwe candinjira ndicara hanyuma nzambona umuntu aciye iruhande y'idirisha nari nicaye imbere acisha mu idirisha anterera akantu ca ndavuga ati ico kintu umuntu antayeko niki ngiye kuraba gutya nsanga ni karangamuntu y'iwanje ntangora kuri wa musi namye ndayipfukamwo negereza ukuboko nsanga ntayiwe. Naribajije ndasigwa
sinsigwa. Uwo ari we wese arashobora kwiga, naje ndemeza ko uwo ari we wese ashobora kwiga. Ko mbona n'abantu badusomera amapantaro, hariho udufuko ku mapantaro twahora tukura avuye hariya aje mu mabaro, wasangamo agafuko bita ka migozi. Ako rero niko wacushiramo amahera kuko kaba kari munsi y'umukara. Ubu ntibati n'abasona umubwira uti banshirira ko ka migozi n'akashira amaboko niyo yiba. Mugabo umuntu akikijwe kwa guhindura ukuboko rero aravuga atoya ukwiba birahetse. Kandi hariho abantu bakizwa neza, ndemera ko hari abantu bakizwa neza. Yesu ashimwe. Bari twagiye mu gikorane Ikiremba muri 85. Twari tuvuye i Muramvya turi abantu bakeya, turuka muri bisi irimo abanyabujumbura. Tugeze mu gikorane, umuntu ari ngaha kuruze muri aba barongoye twumva avuzemo mu matangazo ngo hariho umuntu yatakaje igitambara, ngo ico gitambara kiri kw'ipfundo, ngo mwene co rero araza bagitoye bakizanye ngaha avuge iryo pfundo ririko ikirimo. Yesu ashimwe. Burya hariho abantu bakijijwe barashika ku musaraba neza, acagenda umukenyezi umwe ndavyuku mbona ari mu banyabujumbura, acagenda baca baramubaza hariya bativuga ipfundo ririko ikiriko kuri iri pfundo, ati igitambara ngigasanga ari wawe sawa, vuga ifundo rifunditse ikirimo. Acavuga ati hafunditse ku 30,000, mugasanga ari 31 igizoba ari wawe, mugasanga ari 29 igizoba ari wawe. Bapfunduye baca basanga hari ku 30,000. Baca baramuhereza bati igira amahoro. Yesu nashimwe. Muri 85 ugereranije n'ubu 35,000 ukagereranya n'ubu ubuyoba n'amahera, ukugereranya gusa. Abazi kugereranya neza baca babiharurira mu madolari, kandi muriko muravugana ariko nta urambarira ngo agereranye amahera ati nk'ubu yobarara. Yesu ashimwe. None umuntu yatoye amahera nk'ayo muri 85, muri 85 ikiro c'isukari nticashikana cara amahera namba 105 namba ari sinavyibuka. Sinzi abariho ico gihe
kwibuka icy'isukari yagurwa kandi isukari ntiyari kandi ikibazo uwo ari we wese yaragura naho wagomberaho baragura naho wagombaga gupimire ku kiyiko baragura umuntu gutora amahera nk'aya akaca yazana teheke nimutangaze hariho umuntu yataye amahera sinabyibwira asanga afite amatari nk'uko umuntu yogereranya ko ari nk'ibihumbi 300 canke miliyoni 3 sinzi ko umuntu yokororera sinzi ko umuntu iyo mutakarana hajya hagati musengera agatakarana n'umuliyoni w'amahera je sinibwira ko yosubira ku murongo ntabyo nibwira ntabyo kiretse atowe n'umuntu yashitse neza ku musaraba abandi naho yoba yitwa ngo ari muri Kristo Yesu acavuga ati Yesu uhabwe icyubahiro n'ishimwe kandi basengereza urangije kandi cyemeza kwigisha Imana itazanana ahubwo ni Satani akugerageje ngo yerekane uko umeze naho Yesu nashimye Yesu ashimye Yohana rero avuga ngo nimugacunga isi cyangwa ibintu kuko ikiri isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso kandi ibyo ngo ntibyanduka kuri data wa twese ariko byanduka mu isi kandi mu isi iri kwirashirana n'ibyifuzo byayo ariko ukora iby'Imana igomba yamaho ibihe bidashira Yesu nashimye Daniyeli yavuze ngo benshi bazotunganywa bezwe bavugutirwe muri iki gihe abezwa bariko barezwa abatungana bariko baratungana abavugutirwa bariko bararondera kuvugutirwa ayahano nagiye bahaye abaririmbyi kuririmba indirimbo nzarumva bavuze ngo abana b'Imana bariko bambara neza bagira baje mu kindi gihugu Yesu ashimwe je burya mpara numviriza indirimbo kandi ziramfasha zikanyubaka abana b'Imana bariko barabitegura neza kandi abana b'Imana ndabishingira intahe ko furaha ya ulimwengu haitawavuta tena furaha ya ulimwengu Yesu nashimye umuntu rero ataratitura isi ngo yumve ko iby'isi bitarasubira kumukwega ariko akabaza none rero umuntu agomba kwihana tugira tumusenge asanga arimo ararenganyaza umuntu agomba gutunganywa tugenda agomba gutunganywa tugira tumusenge umuntu wese araza kumenya icyo akeneye cyo muri ibyo umuntu agomba kwezwa tugira tumusenge ugomba kwezwa